थाजनगाई ओरिबा पावमना सोशल मीडिया वीडियो फ्रीज को लोइना थादोरकपा पावमदा लाइमकोंगना कुकीज मयाम थोलक्तुना लंबी थिंगदुना मई थाबगी सक्तम अमा सोशल मीडिया थादोरकली सब साब मरम मयाम पुन्न ngaiminasi वाई खेमचांद चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौखिबगा अहानबा कैबिनेट मिफम फमख्री नेमसा किपगेन लोसी दिखोन डिप्यूटी सीएम गोविदास कोंथौजम खुराइजम लोकेना कैबिनेट मिनिस्टर ओइना वासक लौखरी लैंगा हाइबसी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नि अखोइन अंगम थाक्ता मियाम गिदम खोनागनी चीफ मिनिस्टर यूनाम खेमचांद बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंगबो ओइना खनख्रबा सिंगजमै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए यूनाम खेमचांद चीफ मिनिस्टर ओइना ngasi wasak लौखिबगा लोइना खुमजा इंग्लिसिंगनी का कुनगा मंगागी फेब्रुवारी 13 दिगी मणिपुर थमलखिबा प्रेसिडेंट रूलसु ngasi नुंगथि लौथोख्रे यूनाम खेमचांद लुसिंगबा अनौब लेंगा सिगी अहानबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेशन था सिगी तरुक फमलबे हैरि ngasi nungthil pung 3 tabada imphal gi lok bawon da pangthokpa sing lemlaba thawram amada yumnam khemchan bu manipur gi chief minister oina aron mangakpagi wasak governor ajit kumar balana lokhi BJP की MLA नेमसा किपगेन अमसुम NPF की MLA लोसी दिखोना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लोखी लोइना बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की BJP MLA गोविदास कोंथौजम वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की NPP MLA केस लोकेंसु कैबिनेट मिनिस्टर ओइना वासक लोखरे MLA नेमसा किपगेन मसा दिल्ली द लेबना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वासक लोखी नौना वासक लौख्रबा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान अहानबो ओइना प्रिसाइड तौदुना बाबूपुरादा लेबा सीएम सेक्रेटरीट कैबिनेट मिफम फंख्री कैबिनेट मिफम के मोइना खेमचान पाउमिसिंग फोंदोलमखिबदा लेंगा असि इहान हानबो ओइना कैबिनेट मिफम अमा फंगनी लेंगा हाइबसी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नि अखोइना अंगंबा थाक्ता मियाम गिदम खोनागनी पीएम मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमदि बीजेपी की मंगोन थमलिबा थाजबसिंग मंगहनना मांगलोमना पुदुना संगसिनना बखोनागनी हाबो वाफमसु थमलखी वासक लौबगी थौरम अदुदा बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ओइबदनतना बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंग खनबिगी सेंट्रल ऑब्जर्वर ओइकिबा तरुण बीजेपी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज डॉक्टर समित पात्र बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मेम सरदा हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथम बेरेन CLP की लुसिंगबा ओइबोबी हानगी चीफ मिनिस्टर राधा विनोद खोइजम अतई MLA सिंह चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल सिविल अमसुंग पुलिस के मकोक थोंबो ऑफिसर सिंह सरुक याखी लैंगा सेमनब गवर्नर क्लेम तौरब मतुंग पुनः होटल क्लासिक ग्रैंडे सखी मसिगी मतुंग नुंगथिल पुंग अमा ताबदा युमनाम खेमचान सिंगजम युमनाम लेकाइदा लिबा माकी युमयुम दालखी माकना युमदा लाकपदा केंद्र सिगी यामलब मियामना महाकपु लई परेंग हुक्तुना तराम ओखी गवर्नर क्लेम तौरगा थोलकपदा सेंट्रल ऑब्जर्वर तरुणा पाउमिसिंगा वाई खेमचान लुसिंग लाकदोरिबा लैंगा असिना स्टेट असि चौखटपगी लंबीदा संगसिन मंगमरगनी बीजेपी का चटमिनरीबा पार्टी खुदिमक अमत ओइना चटमिनदुना अफबा मणिपुर अमगिदमक थबक तौमिनरगनी हाइना फोंदोरमखी अमरमदा लेबा असिगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 356 की क्लोज 2 ना मौन पीरिबा शक्ति की मखादा ममांग से इंग्लिश नि के कुन मंगा की फेब्रुवारी 13 दिगी मणिपुर PR प्रोक्लेमेशन थमलखिबा ngasi January 3 लौथोख्रे ngasi matangna Ministry of Home Affairs na ngasi nungthil notification ama thokre thajaba yaba pawgi likhun amagi matungina yumnam khemchan lusing belenga sigi ahan boina tarani thusuba Manipur Legislative Assembly gi mifam tha sigi taruk irai numit phamlabi hairi Janata Dal United Manipur State Union ki President KSS Biren Thadorok Pachirolamada Manipur NDA की अनोब लेंगा अम लाकदोरिबसिदा पार्टी एसिना मपुंग फाना सगोटकनी हाबगलोनिना चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान लुसिंग लेंगा असिना मणिपुर इंग तपा मदि माउसागी पुंसिदा पुरकप ngam ओइरेसन हाइदि कुकी ने अटैक तौरकपगी मयोक्ता IDP सिंग वकत मिफम फमख्रे सिक्योरिटी अमदि लेंगा की ऑफिशियल सिंगल लोइना कांता प्रेमनगर मीते की यूम सिंगी फिबम येंग संगलुबदा कुकी सिंग अटैक तौरक्तुना SDC ऑफिस की स्टाफ अमा अमदि IDP अमस वलखिब थवोंगी मयोक्ता ngasi khulkhul mandop yumpham da IDP singna wakat mifam pham du yaning da pung tokre wakat mifam adu saru gya khibi en sushla ko bi IDP amana phung tokpada tha sigi ani da lenga ki official singna ayaba piraga security singa loina na yungi phibam yingsin basat pada kuki sing attack torak pa si yaning de
नुमित अदुदा सिक्योरिटी अमदी ऑफिशियलसिंगना थबक तौबदा अचौबा असोयबा मलेखि मरु ओइना मखुत्ता मी सिबि याबा खुलाई पाइरग एटेक तौरक्लबा फावबा लाखिबा सिक्योरिटी सिंगना थिंगनबा होनबगी महुत्ता सेलक्पा अदुन आईटीपी सिंग मखाताना संगबदा सिंगनबा क्या फोले अमरमदा ngasi state asida anoba lenga am lakliba sina state asida santi lakle habi yaro idp sing masagi mayumda hanjinna khunda laita driba phaw state asida santi leiroi maram asina anoba minister asina singa masum tamna leiriba relief camp singda hak thengna satuna idp na thengnariba awaba si ubiraga state asida santi lakna ba thabak tobiyu maduna taduna nauna lakpa lenga asina Delhi gi yaka khakta yenglaga thabak tawragadi Manipur santi purakani habigi thaja parekti maram asina lakliba anoba lenga asina thamoi sengna thabak tawbiduna thoklibi issue asigi woroshin pubir au haina su appeal torakli Panmaya abri tha asigi ani de Imphal West district ki kanto Premnagar maikai gi mitai singi yungi phibam sing yengsin basang luba security force district administration ki official amadi mitai idp sing koki na utu paiduna talakhibane koki sing satakhibi hingsa gi thong adur yengsin basang luba sdc staff amadi idp ama asu opanang khibane Manipur bu militarized zone on thokle Malik Arjun Kharge Ningthau khubam gi lan bu leiba ki lan oina uhanduna samam nahaliba kaya bu mikap thokan biro haina mp bimol na thamlakli ngasi rajya sabha president gi warol taram opgi khannarakpada saruk yaraduna congress ki lusingu Malik Arjun Kharge na nahakna Manipur bu militarized zone on thokle haina prime minister Narendra Modi bu saikhle Congress lusingu Malik Arjun Kharge na taraga manga subu sahi sada Vasco de Gama na Portugal dagi India yorakpada supnagi tha taramathoi khak sangki dubo Prime Minister Narendra Modi na Delhi dagi Manipur satpada sahi ani sangki haiba wapum thamnaduna Prime Minister na awang puglamdam amadi India ki damak lumna lawi hairi basi mashira hana sangki Manipur mai saklabasu center lenga asina tumina usinnadana leithui Manipur thoklibi irang asida miyoi sani hena sikre duga miyoi lising khumdra ki matak mayu mai kai leitana lanjena dun lari asigumba asauba humanitarian crisis ama tholakpa asida opposition ki makai digi Manipur satpina ba hek horakpadagi kyarak haijakhi dubo Delhi dagi Manipur yaubar sahi ani sangki haina su Congress lusingba Malik Arjun Kharge na phongtokhi Amaromda ningthau khubam gi lan bu leibak ki lan oina uhanduna samam nariba kaya bu thengla bu thengla simbiba mapu mahakna amuktadi mikap thokan biu haibu wafam mp angomsa bimor akoi jamna social media ra thagalakre Sahi nauri binupi masadana tablisa satlubani haiba miyoy ma KCP PWG na warakre Sahi nauri binupi masamadana tablisa satlubani haiba maibam asayzit kawa okhongsang mayalikai digi miyoy mabu Kanglaipa Communist Party PWG MC unification na waraklaba matungda imung manung sinakre haidi Lalhoulup asigi PRO singkhai ngan na thadorakpa chirolamada mamang thakta gi hauna lamdam sinupi sing bu awang thakta khanjaba lamdam oiduna lakli ngasi phawba lamdam asida leiriba nupi sing da ahenba sakti pi ri amadi awang thakta ikai khumnari asigumlaba khunai asigi phajaraba satnabi asigi wangmada thabak torakpa sing bu party na akan miyeng sangduna lakli ngasi phawba tuhotpi bu otpi naibiba amadi nupi oibising ikai khumnaba manghan pasing mathakta party na serak piduna lakli masigi saruk am oina handak sahi nauribi nupi masa amabu ikai khumnaba manghan bagi damakta miyamna wakalakpagi matung ina party na maibam asaizit okhongsang mayai lekai Thawal district hariba mi isi lupna warak watiam daba matung imung manung sinakre amadi masana maral yazana party da sangjarapagi dama amadi magi imung manung gi amadi tungi yenglaga matung amuhana tawdana ma aroibu warning bikre kanglaipa asida leidibi isi isal singna suphataba miyoi singdagi lapna leinaba khangali lamda masigi nupi singna social media platform sida yenghaidaba phirol setpa amadi ohaidaba video semba lepnaba party na khangali karigumba makhatana toroklabadi party na ngakpi bangamro hena Sirolosna makatarakli tentak na muhana Indo-Myanmar border NSN masal khutona bada kedar mari sire hairi Hawkiba February amad Indo-Myanmar border gi Sagang province ki Zautha road area NSN masal khutona bada mari sire khara mana so panang le hairi